Hagate ka jinglet banyak kendu ya utai uhe ke distrik ke long mat pentip syu ba ka jingwat banyak ke jongki ke badangshen lalap ke jing jabo ke leer kalak ta hadu kata om tang ya ka kot ke khia henry wat ya kamariang ru habakran baglap thai khubor u president ke MEFSU urang lajit marwen ulai thu balalap ya kene ke jingwat batti banyak do dukhot ke seng u Eugene Lamari hapo ke jinghi kai bat pentibet u SS Chaturvedi na katanat environment jongani hu ya katai ke jingwat banyak lale hadan kiti bat hanihu layat hu usam lamoren bat ulay turu bakal leer balasim nuksa hadan kiti kelas niu sebab pelat put kat bakal leer kelalum nuksa nanihu kanang bianghi ulay hu bakal state pollution control board kam sim nasim kia ya kini kakam namar bakam jupet ne bisyar ya kikali bat pensitom ya kikat kum kikendon an usam lamoren ulay hu banakal yang udisi ulay ke jingkulan ba unsim kia ya kini kakam kat kum kikendon an jo ke MVI nakal yang udisi ulai ru ya ke komiti ke basim khia lor kani namar ka jingwat banya blale ada kani hu la itu ru habaro ke wei kari india de habaki lagat ban survey pat after 24 hours nai lap ka air quality apo han kiti but around ya komisi Shillong city kala air kala along b kumban chuam na haka kitin khasi henry han ya hupan kadang long below yang taka permissible limit kebatang long ba kadang bah katau ba ano mani kajing jot pat jong kata kali air sa Shillong city gadai na kajing listing jong ka Meghalaya State Pollution Control Board PDTO perkitra jong kali ba kinla ban lek periodic kumbalong dibrio hi ka check up jong kam tujuh kali ru kihamdan ada periodic check up balong ba pentes yang katakan pollution ke jongki kat no ki emit chale tikali undai tang jongki reu simen bonsen hini lab ba ki dei ru naki government cars vehicles ki buses nanta nimla banlen bawat kan mehu idon kali ba let's say ka pollution naki gala emit ambon kan banyak ba emit ki kali padang long below ya permissible limit ka research work kani ban base tang ambient air quality ka simpor tang license company atoms namang i-check tang ambient air quality nila ay ba ka kum ka motor vehicle act section 190 subsection 2 kala keren syai ba kini kali giba emit pollution either noise na air kinsha punish as per that section ni mo then nakaliang lung gisi wong ba sa work something out namar ba kaan kala don pa in place don kam thawan lo kanya kadau bani wan tang ho gisi Shillong kalong ba milap ba kikali naman ki district ha Meghalaya ni at the end of the day ki wan Shillong mano but state pollution control board ru kadan ang ni ha East Khasi Hills